ji Rojavayê Kurdistanê dema xweş bibîne û hezkerên Rojava TV xelekeke nû ji bernameya Şopîner em li pêşberî wene girîngtirîn mijarên di rojevê de em ê bi were parve bikin. Mijarên me ji were hazirkirina wiha ne îro li bajarê Qamişlo rexista Kongra Star daxuyaniyek da. Di mijareke din de pir girîng û em ê giraniyê jî bidêne derbarî fatoreyên genim yên ku ji mesrefa çandiniyê têne serfkirin. Makînezmeyek hatiye ser hazirkirin li alî hikûmeta Şamê ya demkî derbarî wêna de gazinên cotkaran derketine. Em ê berfirehî di xeleka xwe ya îro Şopîner mê vê mijarê bişopînin. Em derbasî berfirehiyên mijarê xwe bibin. دوباره سلاف تماشاوان روجاوا تیوی ام جویه دست پی بکن ایرو لباجار قامشلو رخصتنا کنگراستار داخویانی یک بلاف کر داخویانی جی درباری تندیا لسر جنین افغانی به تایبت جه آلیه تفگرا طالبان ده گو همو تندین سر جنان وکه قتل کرن وکه رواندن وکه دستهلاتداری لسر جنین گو لافغانستان تینه پیک آنین شخواه دمدریجی گو تفگرا طالبان که تروریست بناف کرن ایریشن و هر وها وکه نها دستهلات داره که پشتی وکشاندنا هزین امریکی جه افغانستان نها جی دستهلات داره الوی داره تفگرا طالبانه تفگرا طالبان دلیستیا تروریست ده دالی کدین بحثا تایبت بحثا مجارین جنابکن گو تندیان لدیجی جنان زیده دبن روش بروش قتل کرنا جنان زیده دبه اف جنای قبول کرن بدنگیا رخصتن مافین مروی دولت ناونتوی جه شرمزار کرنه و رخنه کرنه یه به تایبت کو ایروژی ام بحث دکن گو کنگراستار جبر کول سر کار جنه و خبات جنه تخبته هر وها جبو مافی جنه و بدستخستن آوی گلک کار و کده که پیروز دکه هر وها لکو دنیای لکو داری هبه گتوندیه لدیجی جنان دبه راست کنگراستار داخویانیان بلاو دکه بانگوازیا دکه هلوستن خواه زیده تر دکه دا کو اف پرزگریک چاره سر ببه یعنی لافغانستان بخواه اف پرزگریک دیدی چاره سر زیده دبه و پرزگریکن گلوه داره مزنتر دبه اف جی گو هات جه شرمزار کرن و رخنه کرن به تایبت اجعالیه کنگرا ستار گو ایرو لپیشیا ناوندا کنگرا ستار یاد که باجار قامشلو ده داخویانی ده ساعت دهان ده یعنی تایبت بری ساعته که او داخویانی هات دان به تولیبونا امبیشن اندامی کنگراستار کوردیناسیونا کنگراستار هر وها گلک رخصتن جن گوهاتن دعوت کرن جالی کنگراستار اولوی داره حاضر بون کو دوی داخویانیا کو کنگراستار یعنی خو حاضر کربو سر وکه گو جرایا گشتیره ورا راگاندن درباری تندیا لسر جنین افغانی لافغانستان جالی تفگرا طالبان یا تروریست گو جنان قتل دکه جنان دستلاداری سر جنان دکه دستریجی رواندن چو همو آوای نباش به وجدانی به اخلاقی جالی تفگرا طالبان لدجی جنین افغانی پیکته شخوا درباری وینا ده گلک جاران کنگراستار داخویانی بلاو دکرن درباری پشتگیریا جنین افغانی ایروژی عینی وی گو اف داخویانی جالی کنگراستار جبو جنین افغانی هاته راگاندن جبو رایا گشتی هاته اشکره کرن درباری ویم جاری دنها باوایی که زندی برز مونا ابراهیم انداما کوردیناسیونا کنگراستار کانتونا قامشلو بمرایه دنباش برزمونا زور سپاس تو بو میوانه برنامه همه دنباش جواره وش حموتا ما شفانه هجاره بله زور سپاس بوده برزمونا ایرو لباجار قامشلو وکه کنگراستار و داخویانی یک بلاف کر تدکاره بحثا وی داخویانی بکه ناوروکا وی تشتید هندره وی داخویانی ده هلوستین و کرمک براستی جیو گم دزانن اف 5 سال در باس بو سر گو طالبان بگریا سر حکم افغانستانی و دور دجی گلک دستری جایی گلک مافی جنا هاتن خوارن یعنی جن لوده نای ناسکرین جن لوده و گوت بیجت نیه وک متا کی تدیتن سروی اساسی جی جبرگو ام
بخيرا بيشنكتي خوش شهيد براستي وبخيرا فلسفة جو إيرو ما خو ناسكر ما إرادة خوك جن ناسكر براستي جي أم دبينن أف باري ما يجو أم بارسنا حمو جنيبكن أم كاربن ببن بارزباني حمو جنا جن لكودي بي وبشنكتيايا بجامع أجو إيرو أو دولتا ظلامي تكبر أم دبينن جي جو إيرو أفضل ما جو سر جني أفغان تكرن ام باري خود بينن جو ايرو ام بارسنا وابكن ام ايرو بشتغريا وابكن سروي اساسي جيش خود اخيانيا من افروكاي او بو ما اخا بسكريكي وانا انين سر زمان بشتي وينا مدعوا ما في واكريا ما في فاجنا بمسوغر كرن نتني بداخيانيه نتني بداخيانيه نفساندن تني وسر بلكا بميني ام دعوة ما في جناش خال حمودة بريد كن جبر ديساجي ام دبيجن ام جناغو خو ناسكر وإرادة خو ناسكر دروج آفادا خود بيني باري واقع جنا الجيهان الكود شي بكشينن ام دبينن باري ما ينغو ام بارسنا وابكن ام كاربن بشتغريا وابكن سروي اساسي جي ما دنگي خو جهانت منظمات ما في مروفا حمو كسيغو دستيوات واتشتا ده هي ايغو كاربن تشكي فعلي بكن تشكي جو تأكيد بكن كاربن على كاريا فاجنا بكن فاجنا جبن دي فكرة ظلامي درخن ودي ساجي ام دبيجن ام جيل بدي تكوشينا خبر دوام كن حتى قوم كاربن يكيت ياخب حمو جنار تشيكن دي سوري دا ام كاربن دي جيهاني دا جيب من يكيتيا تشيكن حمو جني جيهاني را قوم كاربن جنا بكن ما في واق بهبدورا بكن ما في خوا وإيرو دفر دا جيم كاربن ما في خوا دستوري دا دستورا سوري دا مسوغر بكن ام كاربن يفجا خل في جي ام براستي جي وقت لدرباسي وزارة الدفاع ببي سروي اساسي جي قوم ما كاري بولبر ما في خو يكيتيا خوا تشيكن مي كاربن دي ساجي يكيتيا خو بجني جيهاني وقت دبلوماسي حركات عم تشيبي ام كاربن بجني جيهاني حموكرا يكيتيا تشيكن ام ما في حموجنا كاربن بهفرة جني بكين ما في مسوغر بكن جبر يقوقو عم دزانن يعني ما فكي بتشوتك اغو كجن خوبيش خي جن خوندني بكي جن معرفة ويتشبه ويجي قبول ناكن جبر دبستان جامعات حمول بيشيا جنيهاتن قرتن دا افغاني ده وجن بن تشرشف بون سروي اساسي جي ام دبيجن ام دنگي خو بگين هر کسي گو كاربن بگين واجنا وواجنا جبن دست ام كاربن بهفرة ام كاربن يكي تيكي تشيكن دي ساجي ام ما في واجنا سوغر بكن بله برز مناطق کار بحث داخیانی ایرو گل باجاری قامشلو و بخوا ون پیورابون کی حاضر بو دهندره يعني کی حاضر بو و کی دعوت کر گوم و داخیانی بدنیا تنه کنگراستار دا براستي حركة جن بالناوي حركة جن هادان بن سيا كونغراستار يعني حمو جنيد حمو سازيادة حمو جنيغو خد بين بن سيا كونغراستار دا دبردا حاضر بون وتبلي بيدا خيانية بون ودي ساجي ام دبيجن امي تكوشينا خبلنتكن حتى جو ما في خو ما في حمو جنا سوغر بكن بله برزمونا بتایبت اون خوازن دنگ و بگهجه کوی داره یعنی و داخیانیک دا ونه وکه وی نامه یعنی بیجن نسخه یک داخیانیا گوه دا اون خوازن بگهجه بر دسته که بتایبت دا که فرز گریک چاره سر ببه یعنی بروجان ام دبهیزن 4 و 5 جن تینا قتل کرن نسر دسته تفگرات طالبان تروریست یعنی دوی آلی دا اون خوازن بگهجه که يعني ون بخوازن تكليه خوا ون برفره بكن براستي جي ونكو ام دزانن دا اخيانيا خود جي بلافكر انه ام دخوازن بكن حمو كسيغو دستواد ما في مروفات هي ايغو بنافي ما في مروفا باد كن وايغو تاني سر قاغاتي او تشتشتن ام دبيجن بكن ام دبيجن انه كاربن واجنا خوبكين وانا ودريا دبلوماسي رجي ام كاربن خوبكين فا منظماتا قوم كاربن واجناش بن بي ظلمي راكن او ام دبيجن كشتين هك دستري جايبه هك جن ناكي ما في خو جن كاربي يعني كاربي انه تشيكا خو جياني بي تي في خو جياني جي تامين بكي سروي اساسي جي ام دبيجن وقتي جوجن ناهلن خوندني بكي ناهلن بيشكتنا ويتبي ام دغين ما في مروفا حتشي كسي
گو خب ناوی مافی مروفا باد که ام دبیجن نتنی برا داخیانی بمین نتنی مافی مروفا سر بلیکا بمینه ام دبیجن بکن فعلی و خب بکن واجنی افغان واجنا جبن دستراجعی راکن وقت دیپلماسی جی ام دخو ام کاربن ام داخیانی خب بکنن وام مافی مروفا. بله زور سپاس جبوت اندام کوردیناسیون کنگراستار کانتونا قامشلو برزمون ابراهیم گو هن آگاهی درباره ناوروکا داخیانیا گو ایرو هات داین جاره کدن زور سپاس بوده. بله بینرین من در باسی مجاره کدن ببن. ده مجاركة دندامي بحث بكن مجاركة جو كتية روجة بيدا دناوا چند روجان ده پشتی کو بریار هات استندن جالی حکومت شامیه دمکی ده به تایبت پشتی مجارین انتگراسیونه کو امبیشن دسته چاندنیه و هر وها یعنی دسته چاندنیه یه گریدای ریوبریا خسر به امبیشن دسته چاندنیه یه گریدای حکومت شامیه دمکی ده گمجار انتگراسیون پیک هاتن ده انجام ده بریار جالی حکومت شامی درکت جبو صرف کرنا فاتورین گنم این گو لروجاوای کردستان بتایبت ناوند این گو لباجار قامشلو عمود حسکه بیشن مصرف چاندنی دریه خواه کرن لی ام تخوازن هنک آگاهیان درباری وینا بدن جبو حسکه هات وکر راسته لی جبو وی دری هن پره دینه داین جبو جودکارن اما باجار قامشلو لعمود ناوند هاتنه وکرن لی او ناوند بی پرنه داکو کاربن فاتورین گنم این جودکاران صرف بکن دور ده دوی آلی ده لبرنبری وی مجاری ده گازن این جودکاران درکتن جبو وی مجاری به تایبت درباری صرف کرنا فاتوریان دبیجن ماکینازمه گوگهاتیه داین نلگور میا نلگور روشامنی آبوریه یک جه دبیجن و پرین گو جبو جودکاران هاتیه و قطاندن و لسر چند جاران داکو ورداین بقصد جیره دی بیجن دوی آلیده و جودکار گازدان دکه جبر روشا آبوری جبر مصرفا کو ل چاندنیا خودانه به تایبت ده موسم ای سال ده یعنی سالا 2025 2026 یعنی ام بیجن سالا که خیره بو باران باش باریا لی ام بیجن وکه آلیکاری آلیه دسته این چاندنیه یا برپرسین چاندنیه یا بریارک ورستندن تا آلیکاری نها دایم به تایبت دما کو ام بیجن نها هموتش گریدای دلار لی صرف کرنا فاتوریان به پرین سوریه یا پرین سوری جی زرار دگینه جودکار جبر دلار دما گو بلند به نرخ پرین سوری کم ده افجی گازن جودکار آن دوی دمه درکتیه هوله یعنی دما گو جودکار بری خود ده وی درش صدی 25 دیگه وی چه بکه وی نکار تو چاره سریه بکه هر کسی گو مصرف گو امبیشن مصرف گو ل چاندنیه دایه وی اویا تیر نکی جبر وی که وی گازن درکتن هلوس درکتن رخنه درکتن دویالی ده حاضرتی هنج بو خو پیشاندانان ده تایبت مجارا صرف کرنا فاتوریان لقامش طول عمود جی جودکار ده بیجین هم بری خوددن هر دو ناوندان هر دو ناوند وکرین راست درباز دبن لی پرتننه چما پرین گو گرک صرف کرنا فاتوریان ما فکی جودکارانه چما حتانها او پره نآمدنن چماش صدی 25 یعنی دوی آلیده حکومت سوریه و گوهز نها او رادجه و برپرسیاریا ام بیجن فاتورین گنم اینگو گرکه دوی دمیده دروشک آبوری زحمت ده جودکار بحاجته پیوستیاوی بفاتوره عوینی گنم هیا گرک صدی صد وره صرف کرن یعنی برای پرزگریک هبون برای اوقاس رخنه هبون برای اوقاس گازن هبون لی مجارا گو صدی 25 راستی مجاره که رخنه جالیه جودکار هم به گلک پیام جمعه هاتن به تایبت وقت تلویزیون روجاوا تیوی هر وها به تایبت زی بحث برنامه شوپینر بکم جودکار مراخوین دبیجن اف نای قبول کرن یعنی چقاسی شیروی خو کرن راسته یعنی اول یک هي لیل برانبری وی چما اف بریار درکت چما صدی 25 چما حتانها لناوندین باجار قامشلو باجار عمودی پرتننه
باجار حسکه جی دما گو پرا ددش صدی 25 تنه دده اوه یا روشا جوتکار دکه گنگشه که مزنده اف جی رخنه و گازنین جوتکار انج بروی که مخواست ایرو ده برنامه خویا شوپینر دادوی خلقه ده گرینگیه بدن و مجاره به تایبت مجاره جوتکاران و صرف کرنا فاتوریان گو راستی پرزگریکن گلکی زحمت دکشینن یعنی بر اینها جی وکه تلویزیون روژاوا تیوی روشا جوتکاران شوپاند هم جالیه ام بیژن دما کو نرخ کرینا گنم درکت ویچا غیجی گازنین جوتکار درکت به تایبت جبو آلیکاریا جوتکاران دا کو کاربن برهمک باش راجینه آلیکاری دوی آلی دکیمه لاوازه هر وها دوزا درمان کرنا عردین خو کرن یا انگو برهمین خو کرن درمانجی به پرین گلکی بوها به دلاران بو اف جی گازن و گلین جوتکاران بو درباری مجارا چاندنیه یعنی اویا همو آلین زحمتین گو جوتکار دکشینه و هن هلوزی درکتن بجن هگر بفیرنگی به سالا به امی تو برهمیدانن جبر گو اند خسرن جبر وی که گرکه جهن پوندیدار آلیکار به جوتکارا درباری ویم جاریده با وای کی زندی از بر خوبدن باجار حسکه لوی دره هفکارا من رولیانا احمد تبلی مدبید دم باش رولیانا قوت به رولیانا دنوا چند روزانده مصرفا چاندنی یال باجار حسکه گو دریه خواه کر جوتکارا را یا برانبری وی گازن درکتن یعنی دبیشن صدی 25 جپرین و اینها بدن و یعنی وی لسر بش پریوان بدون انجیر بیشن بقسط یعنی اویا گلیو گازنین جوتکاران بیش تیرا مناکه جالیه کی دنده ناوندین باجار قامشلو عمود گرتینه یعنی دتکارش مر بزانه به چما اف مجار درکتیه چما صرف کرنا فاتوره نش صدی صده کرم بکرولیانا تمام باش دما تو توی تماشوانم باش با آراس وقتی آنی سر زمان یعنی ابو دمکه یعنی چند روزه اف فاتوره جوتکاران که انجام و ساله دا کده که گلک مزندان و انجام و ساله بریا وان فاتوره هم بگرنده است به تایبت یعنی وقتی زانی و ساله پارزگاه حسکه دبرهمدان گنم دا نزی و زیده یعنی میلیون کصد و شش تن گنم سر آستا سوریه که پارزگاه حسک قزنش کرد و جه خوگرد یعنی دهل براندنا گنم ده هر وها بتایبت یعنی اف بانکن چاندنی و هفکاری که تیدا فاتوره جودکار اف بود چند روش تیدا يعني تصرفانتن نتنه الباجار حسكي لتلتمر زرقان تلبراك شداد وهر وكي دم يعني اف بروجه اف بروسه دست بكريه بتايبت يعني اف فاتورين كو تين داين وقت سالن برينا اجبر سرسي پیبندان و دچه یعنی دیرک یعنی یکسر اف فاتوره ناین داین جوت کاران را به تایبت دست بک یعنی دبیجن لگوری بانکا چاندنی و هفکاری یه پارزگاه حسکه دبیجن یین کو يعني فونا وان يان راتبا وان يكو بستينن جمليونك كيمتر بن وتمامي فاتوره خو بستینن و گرج میلیونک زیاده تر بن و تن میلیونک بستینن و یه دیترجی و سر قسطا پیبندان و یعنی پیبندا مالی و بچه یعنی به تایبت سر سه قسط یعنی سر سه پیبندا و دچه یکمی و یعنی اف فاکتورن همی کو یه جودکارن یعنی یان فاتورین کوورن داین و جسدی 25 با اوجی یعنی بویا جه یعنی رخنه داین و هر وها گازنا وان جودکاران دبیجن چما یعنی فاتورین ما یکسر جمره نای داین به تایبت یعنی ام حسکه وکا باجار بگرن دست جبو اف جودکارن هی توایف یعنی فاتورین خوب بستینن لازمه به 6 مليار وزيادتر مليار ليره سوري لازمه ينو لازمه لان وقت باريزكا بگرن دست نزي يعني 100 مليار ليره سوريه نو لازمه جبو ويا كي يعني برپرسن يعني ين في درين بانكن چاندنيو هفكاريه باجار حسك مدان ديار كرين يعني اف يعني اف مبلغه هي اف پره هي نها دست وان دنينه جبر ويا كي چونه سرسه
پیبندایا سرسه قسطان یعنی و پرورده داین به تایبه جمع هرگولیان زیادتر ناس بکن گلو اوی اف پروسه بچاوی بدومه هر وها هلوست وان لهمبری گازنین جودکاران چنه و بچاوی اف يعني فاتورين هي ورم بلافكرن لقال من بربرسه بانكا چاندنيو افكاريا باريزگاه حسكه بريز نواف حريري مرايه كرمك دمت باش به هیویدارم تو باش سالات صعب گلک سپاس دکم وقت زانی ابو چند روزه و دست به پروسه فونا هیان کسن کو و داره فاتورن هی کسن جودکارین کو دو ساله دا سال 2025 2026 کد دانه و دا انجام و کدی دا بند فاتورین خونه هن فاتوره بلاف دکن لی وقت زانی اف پروسه کو دست بکریه بویا صدام گلک رخنه جالی جودکاران و گلو جبوچ و چما و هر واهونه الهمبری و رخنه وان گازنا بچاوایی يعني ويا كي شهر السر بكن هلا سر شوال وسهلا جبو مرسلا فاتورة جنم روجا سيزدي ما هي روجا بينشم مم دس بي فاتورة كل فاتورة أفصل راست خبرة جودكار قل كي أخي لسه جودكارا نوك صالة 25 و 24 وان يعني بلكي أفصل صالة عولج ديرو كجودكار إنه أفصل ولو حتى مها حشتا يعني حتى أنا فريقو استلام نكري مرسلة قال لك يعني ضغط السر بنجا مركزي هبو جبو مرسلة سيولة يجي أنا تزاني عملانها قش عملانها على تبديل سوق يجي هبو فوني اندامه جي هبون قال لك ضغط السر بنجا مركزي تشيبو وعملاه نهي كامل سوكي والبنجا مركزي جي كامل يعني ام بريخو بنجا مركزي استلام ديك انا وقت محافظه حسكي كامل بقشتي 6 مليار سوري نه لازمه 6 مليار زحمه السوري كامل قشتي سوري ب 6 مليار تني يجبو ولو يعني بنجا مركزي ولو قصه عندي السر سي دفعه يجبو جودكار أنا ده تعميم الجماعة هبو تعميمك كيفنا وتعميمك نبو سيشار روج دركت يجبو مرسلا شامكاش أنا وك الفرد الحسكي محافظة حسكي صار تعميمها كيفن أمد مشينا وك بريم شرح كريجي جودكار في حال فاتوراوي كيمي مليونك كامل دستينة زيدا مليونك مليونك دستينة وإدمينة يعني تي حسابي مزارع إيجاري جمع الفر المصرفات زراعي حتى ما هكدن أو جيب قصته في حال فاتورة جودكار زيادة 5 مليون 25 سدي دستينة وإيدنا در حساب جودكار إيجاري الجمع المصرفي أو جيب بقصته صار سيمها هر يعني دفعك مهك في حال سيولة هبو يعني أنا مشكلة سيولة يعني خدي أمجي نزانه بنجا مركزي يعني بنجا مركزي كاريوي سيولة بدأمينينه اعتماد هبو أم صرف دقة اعتماد نبو أم جيد أجلينه تعميم أقدن جي دركات تجبو شامكاش أو جي هبو يعني بلكي إن شاء الله شيء تشاروج أمي صار شامكاش أمي بدن شامكاش نوك تعميم معول شامكاش كيلو 25 سدي أمي بدنش فاتوري سواء كان كمي مليونك زيادة مليون كي 10 مليون أمي 25 سدي أمي بدن جودكار بس جرك كيلو جودكار ما أنا حساب جاري جمل مصرفي لكن في حال هردو تعميم جي لازمه يجبو جودكار ما حساب جاري لازمه وفي حال شامكاش او جي منصات جي لازم يجبو جودكار يعني جرك حمو جودكار ما الفيديو شامكاش منصه شامكاش تشيكن بله يعني و حياة هيفا بدومي أفيك حياة فاتورين فان جودكارن ورداين جر برين نوين سوري هبل غرفة جودكار و يعني سه ماهن ديتر و يعني جر پره هبه و پرسبيك درنه و فاتورين خو قزنج بكن بگرن ورنگ غور اتفاقي جناف مصرفات زراعي ومصرفات مركزي انه سر سه ماه جرك كامل حمو فاتوره ما بدن سواء سر شامكاش يا نقد الجمل الفرد المصرفي شامكاش في حال امي سر شامكاش دايم يعني 25 سدي امي دفعك تاني ما بدون اي حفته و5 سدي دمينه امي فقر النقد يمي بدوان الفرد المصرفي يعني كدفعه اوله بما انه سيوله كيمه شامكاش ولو بشكلك اسعافي هاتبو
بشكلك اسعافي هاتبو جبو جودكاري ما اخري قلكي السروان اخري بس دفعادن امي نقدي الفرد المصرفي امي بدل جالك سبازكم مع مستر نواف حريري كنت بشتري برنامج ما بو ساعة واخو صار بس رشاوي اهلا وسهلا بخير هاتنا جالك سباس بله عرس يعني و فاتورين وان جود كارن کوفه ساله کدانه و سه حیوان بدومه يعني يعني اف پرین لیرین سوری هبن يعني بتایبت يعني درنگ ماینا يعني وان فاتورين جود کارن کو نهاد داین يعني او جبر کمبونا پرین نو انگو لیرین سوری نو وقت زانی بری وب دمکجی پرسگریکن لبانکین ناوندی ین پارزگاه حسک چبون جبر گلک پرین كيفن ين هم ولاتيان ندهاتن قبول كرن ندهاتن پجاندن جاليه كسبكارن دكانان و هر وكي دم و جبر يعني نبونا اف پرا يانگو ليره سوري جبوه اف قسطا مالي انگو اف پی باندانا کو سر سه بشان ودچه کو و دیرک یا انگو یکسر فاتوره وان جودکارن نه يعني نه دای و سه بشان و بچه جبو و یکی جبر نبونا پره انگو لیره سوریه نو درنگ ماینا داینا فاتوره جودکارن هاتیه داین و هر وها جبر و دریج بکه یعنی فاتوره وان جودکارن یکسر نای داین جبر پرسگریک همو ده لیره سوریه نو ده کل پارزگاه حسکه نای دیتن بله رولیانا احمد هفکارا من گوباوی کی زندی به تایبت جه مصرفات چاندنی باجار حسکه آگاهین هری داوی درباری بلاف کرنا فاتوره گنم به مرا پار وکر هر وها زور سپاس جبو میوانه تا ماموسته نواف حریری گو آگاهین زنگین دان روژاواتی بی زور سپاس جبو حردویان بله بینرد من مجارمت بردوامه به تایبت درباری بلاف کرنا فاتوره لجودکاران يعني هن مجار زلال بون يعني ليه مثلا ماموستا نواف الحريري جياني الزمان دبيجا مثلا بنگا ناوندي بنگا مركزي كو پريان بودجيا كو گرك ورا پاروكرن جو بلاف کرنا فاتوريان جوار ناي پرزگريك اوه يعني پرزگريك گو پرج شامين ناين مصرفات چاندنیه یا بیشتر ناوندین بلاف کرنا فاتوره یا لروجاوای کردستان پرزگریک آمازن اوه گو اوجی دهیلن گو پروسیا گودانینه پروسیا بش پرورن داین لگوری پرین آنگو لگوری فاتوره گو هاتنه پاروکرن هر یک جودکارک و فاتوره اوی چقاس درکوه او پروسیا اوی هات داین لگوری برز نواف الحريري شخوا دريا اكران روجاوا تي في بتايبت برنامج شوبينر جو شيرو وكرن لي جركه شام انا بيجن حكومتها سوريا وجهز جركه في مساله چاره سر بك يعني روشا جودكار جلك زحمه تدوي عليده بانگوازي هلوستي وي رخني بردوامه ما فكيوي يعني جبرجو كدك پشتی ساله که گو برهمی خودانین اوقا کد اوقا تب اوقا یعنی بیشن چه قاسی خوز گو برهمه کی باش در که و ایدی قارب بیشن فیدجه بکه دا کو دباره خونی جیانه و قارب سالا به برهمین نو دینه دا کو اف بیشن مجاره چاندنیه گو لهره مامه آلیکاری جردوی پشتگیری جردوی دا کو بردوام به یعنی هرم دیاره چقاسی آلیه چاندنیه ده پیشکتیه چقاس میجن عرض هنه جبو کو بر همین خواله دانین یعنی آنها بحثا لروجاوای کردستان بکن به هزارن دونما هنه گو جودکار لی چاندنیا خود کن ده انجام ده داویا ساله ده دورزی هاوینی ده چنینا خود کن و بریوی ددن دا پوین گنم ین گریدایی بیشن دسته چاندنیه یا انها لگوری مجارن بیشن لگوری انتگراسیونا گچه بویه شخوا نها مجار بویرنگیه ما خواستم هن نرین و هلوستین جودکاران جی بگرن ایرو به تایبت دریا برنامه شوپینر ده لسر اکران روجاوا تی وی کام بنرن اف جودکار چی دبیجه دا خوازی وی چنه هلوستین وی چنه رخنی بهتر دالیه چه داره یعنی درباری بلاف کرنا فاتوریان نهاجی هفکارا من بریوان قاسم بری خدایه گندکی گلوه داره جودکار حاضرن تا که هلوستو
گازن وا بناسن دربا به تایبەت دەرباری بەلافکردنا فاتورەیان دەمباش بێریڤان قەوت بە یعنی بێریڤان بەلافکردنا فاتورەیان vê پرۆسەیە گۆهاتیە داین به تایبەت مژارên گۆ پەرەتنەنە یان مژارên گۆ beş were dayîn yan got sadî 25 were dayîn ev hin gilî û gazin derketin tu jî dikare mere par ve bike keremke bêrîvan. بله آراس لاف جبو دوش بو چکسی که آنها المه تماشا دیگش خو آنها از گنده گرباوی ما که ایرو نواوی گندی دجی بدهان جوتکار هنه که ام بیجنوان جی ایسال موسمه کی باش راهشته لی تاوی ولوجی ایسال لی همون جوتکارین هرم خوش بو که ایسال موسمه کی باش بل هرم لی مدید جی دما داویه ده بریارج عالی حکومت و درکت حکومت سوریه که ایدی و نرخی ام بیجن طونا گنم و به 4 ملیون و 600,000 جوتکاری که ورا کرین راستی جی ویا به جوتکارین هرم پرغم گیم بون هر وها مدید جی به چاوا شواتک الهرم رودا ویا جی باندورا که خوی پرمزن ل ام بیجن جوتکاری هرم کر کجاره کدن مدید جی دل جوتکاران شکست ادی جوتکار نما زاین بون به چه بگن 4 مان کو ادی ایسال موسم ام بیجن باندورا که پرمزن لواهات کرن لیتا ویولوژی جوتکاران ام بیجن چون ناوندی ام بیجن ناوندین کو گنم لوی داری رادست دیکن چون وی داری ایدی ناوندی خو ام بیجن گنم خول وی داری رادست کرن شخوا لگوری ویجی حتی آنها ام بیجن جوتکار جاره کدن زور و زحمتیان دکشینش بو بلاف کرنا فاتوریان کو ایدی حکومت آدمی کی بریار درخستیه و ام بیجن گر هر فاتوره زیده تری 100 طونی به ایدی و ام بیجن سر بش لجوتکاران ورا بلاف کرن و اجی زحمتیه که پرمزن پیشا جوتکاران چه دیگه هن جوتکار هنه کو ام دبیجن گنم آنجی فاتوره وان نیه واتنینه یه وان ام بیجن کسی کی دن آنجی شریکی وانی هفشه و اجی باندوره که خوی مزن جوتکار دیگه کو ایدی جاره کدن زور و زحمتیه که دیگه چینه تایبت آنها جی از لگون دیگر باوی من کو به هزاران لوی داری ام بیجن دونم گنم هاتبو چاندن هر وها رادست هاتبو رادستی ناوندین ام بیجن گنم هاتن کرن لیرو او جوتکار جی هیوی وان اون کو ایدی فاتوره خود دمک زوده ام بیجن بستینن تاکو بکاربن دینیل سروان جی بدن شخوکم ام دزانن نتهنی ام بیجن مازوتا لیبلی سماد و گلک ام بیجن تشتی دیجی هبون حتی کو ایدی افغان مایا گهشت فی آستش بو کو ایدی ورا راکرن ام بیجن جه حکومتی را تاکو ایدی او کسانا کاربن پریان سر کدا خوب استینن آنها جی جوتکار لگل من از خوازم راسری پیام ایور بگیرم یا بو کرم بکوی داریم تبخير هاتيش خواه وجوكي جوت كارن قندي قرباوي وزور وزحمتي كشاندن راستي ام بحثا ايصال بكن كو ام بيجن قلك برزقيريك جوار دركتن برزقيريكا كيم كرنا نرخي حرطونا جنم هروها شواتا كول هريمي رودا هروها انها جي ام بيجن كود ايدي ام بيجن نرخي فاتوريان ايدي والسر بشان ورا بلاف كرنش خوا وكا حكومت آدم كيجي دا ديار كرن كو و ام بيجي گر ديدتري 100 طوني با والسر دفعيان لجوت كار ورا بلاف كرن دريا شام كاشرة نرينا و درباري فيدا تشيا سر شعباون هاتنا بخير وسلامت نرينا ما خوازن قطاع الزراعة بمرين بفطسين تشتكش فلاحر نهشتنا جمر قوتن بازدا بيسرو فاتوري وانا ما راكر ما قرمي خدا ما تعبا خوي قش ما پردين كرن ما حمتش تاني وما قدمان ورقاك ندان ما آلی کاری مر نکرم بجاره کره بریم راجن بزر پرج متسن بریم راجنی دی بیشتی گو مدانی محمدش بر جمال مرد بی ولی می بکن 4 ماه 100 میلیون کی جا مزارعی 100 میلیونی را کری مزارعی کم 500 میلیونی را کری اما هین 4 ماه بمینن شركاني ما دعوة بري خال ما كانوا يبرج واش كومين ام خاني خو فروشن ام عرضي خو فروشن ام صافي نابن آلي كاريا ما نكر ابدا قطاع زراعي مراندن افصاله به از يقلب جنم داناينم از بقوليات دينم از جهد دينم از شد دينم جنم نماداتينم جبر آلي كاريا ما نكرن آلي كاريا ما ناكن ام دخوازن هيفيا ما جدارة ذاتي دركب بيشيا ما دمج غم ناكه دمج رأيه وقته بس افدمه و 15 روزه ما هين يك انساني ورقاك ما نستندي ورقاك كامي تشبكن خدي دراسه دعوه المدكه خدي قاطره دعوه المدكه
کامیوا پرش کو بینن جواره یا بۆ تە بخوا گەلێک تشت ئانین سەر زمان تێ وەکی جۆتکارێکی فاتۆراتێک گشتی چقاس هەیە خۆتە گۆجی گەلێک ئەم بێژن هەفکارێ تە هەنە گەلێک شریکی بتەر هەنە ئیرۆ فاتوره من تقریبا 4 میلیارد سوریه 4 میلیارد کازش کو بینم شریکان مثل مهک دو سه ول مبصبرن پشتی وی يعني هيفيتنا نبدن پر الحسا كدانه حر مصرفك 25 مليون نهدانوا 25 مليون ترى مزارع كي تاني ناك مزارع كي وقمه 5 مليون جرد بي وجاب از ايب تشوكم جمم ماسترهن كا یا بۆ تە بەحس کرد شخوا هەر ساڵ و دەمەکە زوودا ئەم بێژن فەواتیرە خوانجی پەرێ خوا و هەلدگرتن لە ئێ ساڵ ئەم دەبین دەرەنگمایینەگشی هەیە داخوازێ وەش کەسین پەیوەندیدار چنەش بۆ چارەسەرکردنا ئە پرسگرێکە هانێ داخوازي ما ام دخوازم فرق ما افدمه هوني في مهين يك انساني ورقنا سنديه كا اداره من ذاتي كاشج مركر اداره ذاتي درك بيشيا ما درك بفلاح وابتر فلاح ور بنابك او ريبيش مك مزرعه من فوضى بك ماش سلبي بك ماز نصبي بك استشقلا بك يعني مصيبنا كرمانجي وعربيه فلاحي مع عربه كرمانجي ازيديه فليه ام قش دوي اقريدنا يعني خديا دراسه دواتي جم $7,000 يجمنا كازي $7,000 يرش كبينم مورقه نستنديه خديا چوالا $10,000 يلمنا كازي $10,000 يرش كبينم یا بۆ ئی ساڵ شخوا گەلێک زات جی هاتن شەوتاندن ڕاستی ئەف ژی باندۆرەکە خۆی مەزن جۆتکاران کرد تو وەکی جۆتکارێک زادێتە هات شەوتاندنیانە ايه من هات شوطان بس غيري من هات شوطان كات شدانوا وبين والله كاغمناك ضررات هالشيء ما بدنا تو بزري جوا زعن بزري خرابادان نتيجة تعقيمة غلط او بزردان خلكي كاكي عوضاندن يكفى احنا عوضاندنا هيفين عم يتابع عوضين كان يتم بعوضين تب طونك بزر ما بعوضينه طونك بزر دراسة هي تركتور هي سماد هي درمان هي يعني تشتك جمار نكر نا إداري ونا حكومتي وحكومتها ما بصريح العبارة شعبي ويل نصبية أو فرا نادي كسي فرا نادي شار ما شامكاش ويش بكجمر شامكاش أسلوب نصبية مصرف كي بقول بين مصرف كي أبعمل أخذ سينو أبعمل أخذ أو فداق ومجوي جن ميكري أو جوي جوارة به یا بۆ ئەم ژی هێویدارن کو دەمەکانە زە ئەف کەسێک و ئیرۆ خۆبەر پرسیار ببینن دەنگێ وا بکن و بێ پرسگرێکە هەنێ چارەسەر بکەن إن شاء الله دنجي ما درقشا ودنجي ما بقين قشا وأم جوار بيجن جمار حلك بفينج في موضوعي ان شاء الله يا الموضوع في حل بفي يعني حل نبي ويشيرو قالك شايفن ومشاكل شايفن ومشاكل شايفن صار مستوى جزيرة قشي ان شاء الله يا بۆ لۆ گەهدار بکەن ساغبت ساعته خوش بەلی ئاراس ئان هەن جوتکارێکی دژی گەل مناس خوازم پەیاماویژی وەربگرم یا بۆ تژی کەرەم بکە vê دەرێژ خوا هەڤالێ تە gelek gilî û gazînî wî hebûn gelek rexneyê wî hebûn taybet ji bo mijara em bêjin fewatîra dijî weke cotkarekî ku taybet em bêjin Rojavayê Kurdistanê herêmeke bi çandiniya xwe tê naskirin gelê vê derê li ser çandiniyê xwe xwedî dike daxwazê te çi ne يعني براستي أنا مجال فاتورة وزراعتي بوي آقشتيجل نما يعني تبيجي طرفكي أو جهتكي نا أبوي آقشتيج برجو هر جواك قشتيجي بزراعتي بتجريدان يعني أنا كنت حطاني باجارة دباجارة دي أو تجارتها أو دانو صندنا وانا دريا في زراعتي رأي جبرجو حطاني جو إيه فلاح إيه مزارع بري خناستينه نما كاري هري تشكي شخور بكريجي نا آفا كرن كي بكي نا تشكي بكري يعني شخور مشروكي جو بي خجيان بكي أو جتنية أنا حتى شاتي سكناندين يعني أفايا براسي إيش ودرده إيش ودرده بقشتي ملتي نا فلاحتني نا مزارعتني ملتكية أم هيفيني يعني جرا كله نبايا يعني شما حطان هاوي بي أخراندن أب مسألة دسبيك دي يعني نهجتن جو أو إنسان فلاح يعني كيف وينا جوي زراعتها جو هبو دستي ويد جو جربي يكجي نتيجة من الصي از يك شخص جي مبيستي مها حزيرانه من منصا خوشكري من منصا خوشكري 26 تموز دورام هاتي اوايا ايش بو ابقى سعرد ابقى سزات لشولي ماي روكيل خستيه زعيف بويه سفك بو يقلك يجي حتى جو مشاحنا ديما خلاص كريه خدي زاني بجا فاتوره ما كان جيبي هنا ايه دسبيك هنا هاتنه او فاتوره جي ام فلاحن ام جندينه بكون عرضه مي
از نکارم کمیونک تنی از قاطره مقطوره که بگیرم ب 600 700 دلاری بکن مهنک تهنک دهن کری هر کس کی مکم کری بناوه فلاح کی مشاندیه فاتوره گاوا گوبه امشلو هردو بوزعینن او خدی او کمیونک به 5 انسانایه او 5 انسان ما چلو پرالوا بوزعین و چلو کاربن دین خو بدن و چلو کاربن او تشته گود خواستن لسر موسم شخوره گو پیک بینن کا چلو پیک بینن یعنی اویا براسیجی بوی مجال کی پر نقاش دناوا ملده اویا ایشه دخوازه وش کسیم بر پرسو پیوندی دار چنه جبکو دمک نیزه فواتیر و صرف بکن جبکو هنجی بکار بن ام بجن پدویه جیانا خوب بقدینه يعني دخوازيه ما ايرو ام بيجن دمجك شيبوي نه اف دمجا شيبوي ام قش بير ام نتجي دمجين افايا اداره ذاتي هبو حكومتك هاتي حكومتك دمكي هي او حب هفدور جهه على قدار بهفدور رونه نقاش بكن كا چباشه ام بكن ام ملتي هانه پريشانه ام ملتي هانه بحاجته يعني سبي كان تشتي و كان بدي هنا حواله مجگو يعني سوزه گودانه عالم دين وابدن دراسان شوالان سمادن يعني اعمالان كاوي چلو بكن يعني كش دين دارن يعني سروي موسم مثال کے پرا انين حتا گو گياندنه استا گو كتي چوالا دو حتا شاندن و برن ميرا و فروتن پرجواتن خواستن کاوی چلو بدن کو فاتورا بین بجازئینن 100 مليون تشلو الفلاحه بوزعيني يكي وك ما انا كنه از جبين انسان 100 مليون از بوزعيني بشبكه هركس كي 20 مليون ترى وا شبكه ديني واي شبكه يعني براسي ايش ام هيفيدار غوسر بسكنه بشكل كي جديد سرسر خور نافيجن يعني بس ملت حتى في استاجي جي بي دي يعني وكان جوجي هذا ما افلاحي جو درباس چوجي جبرگو ايش هركس كي كرد عربي سرياني ارمني هركس كي سرفنا جاندكي ام هيفيدارن گوچارك زو ببينن و باشوي ام جي هيفيدارن كودنگي و بهيزم دمكانيز ابرزگريش ورا چاره سركرن والله هيفيا ما افج برگو جواب تني يعني اف حكومتها دمكيه وك انا كن اداره ذاتيه يعني حد يجيب سر بسكنن ام بيبي بن کو کار بن چاره سری کے زو جوه پسگره کر ببینو و باشوي ان شاء الله يابا ان شاء الله بلي اراس خو بفي اواي بو راستيجي وكا جوت كارين گندي گرباوي ايش و ازار خو و زحمتي خو ان زمان راستيجي هر و هر ايش و زحمتي جوت كاران ام بيجن زياده دبن تايبت جارك دم پسگره کا ام بيجن صرف کرنا فاتوريان رودايا افجد هيلك وجارك دن جود كارغم جيم بنت لوانج ام بيجن چاندني ورش كناندن خو وديت جي به پیام چاوا دان راستيجي ام جي هي دارن كود د ميكانيز دا اي افرز گريك ورا چاره سرگرن والگوري دا خاز کو ابو خازن كسن پیوندي دار تفكر بله بریوان راستی شک زحمته و ام بهبینه گو چاره سر ببه مجی خوزدنگ جودکاران دریا برنامه شوپینر تلویزیون روزوار درکه زور سپاس بوده بریوان قاسم هفکار من باوی گزندی جگوند گرباوی تبلی مبخو بله بینارین مش خو مجارمه بردوامه به تایبت یعنی و دیت و گهدار کر و تماشا کر به جودکار چیش و دردان جیان دکه راستی شک زحمته يعني نها حركزان رجوای کردستانی ام بیجن ایشک آبوری تیجیان کرنج بر بهابونا هر تشتیه لی بویرنگی پروسیا بلاف کرنا فاتوریان لگوری جودکاران ایشک زحمته و گرک اف وره چاره سر کرن یعنی نها اف جودکارن گونهاش در کتن سر تلویزیونی باوای کی زندی دبیجن پرجمتین خواستن هگر بحثا دراسه دکن هگر ترکتور بن هگر خودیه چوالان بن یان ایگو کارو خبات کرن به جودکاران را یعنی پرین خود خوازنج بر اوجی دجیانه کابوری زحمت دکن هر کسی که کار کریه اف فاتوره گرک وره صرف کرن یعنی اینها وقتا بیشن جودکار دوزا فاتوره خود که نتنش بو خود دعو دکه جبو چه کسی گو پیره کار کریه بدما ام بیشن چنینه ده تی خواستن گو گرک اف مجا چاره سر ببه نهاجی از باوای کی زندی برای خو بدم جباجاری قامشلو بریز ولید چولی هم جودکاره و برپرسی تکلین گشتی لناوندا فراته باوای کی زندی به مرایدم باش بریز ولید زور سپاس تدما خو وقتان تو تبلی برنامه ما بو دم باش بله ما مستولی دمجوی که دست بکن بلاف کرنا فاتوریان جهه گازنان و رخنه بو جالیه وده مجار چیه؟
بيغومان مجارة يعني زبيان وشاندنية مجارة قلكي كورد ودريج براستي يعني ام كارم بيجن شكنو دست بيكر جي مرحلين قوك جودكاري سوري تير در تايبت جودكارين جزيرة قو تير در باز مش كم بزانم قو جزيرة يعني اعتبار بالسلا هري جرينج غذائي سوريا قشتيدة ملت جزيرة بتمامتي سربيج جيان دبن جيان اوان بتمامتي بازرگانیا وان جیان وان هر شتی وان لسربي اساس دگری يعني سر چاندنیه اساس دگر دمي گوک چاندنی تنبه اساس خو فقيرتي دات كبه مستويات خوي هي حد يعني نزيكي وقت بيج يعني تنبونا گوك انسان ما ملتي ما وبكي استكيك نما قاربه يعني جيان خو درباس اب كريزا سوري قال لك باندورا قالكي مثلا لقالي ميوي هرمي كر براستي يعني دي همو مرحلة في درباس فونجي نقارن بيج بالمرحلة كي باش بوجي يعني دما كيجي كي باش بنا نومي يعني جدس بيكا كريزي حتى انا تير درباس دبي خراب جبو يجي يعني بشتي الوشادنا رجي ما بعث بتايبت بشتي كوارتني جوك تشين بود وعمليا انتجراسيوني جوك دو اورتا ريبريا خسر ومتى شامل شي بون يعني گوهرتن بنگهید مسئله چان یه چه وکم زان بری ریبریا خسر اف زوید گرتن و برهمه چان نیت گرتن نها دولت رسمی فرمی دولت یک آلیات یک دولت سر کار آنین او آلیاتانا نه آلیات نو بون سر ملت يعني مثلا من نصيب وقل شكر قالك عرقلة شكر قالك تأخير يعني زفير خلقي قالك مصروف سرداني يعني ترى قالك سرات داني مثلا از یک جوانا بون گو تجارا خستی کیساده مچوال کرین بوایم کرین خستی چوال آده دور مچوال جوالا کرن او چوالانش کس میچون ربگش پر خسار داره یادن مثلا فاتورا هری گرینگ وک آنا پیت در باز دبن yani tücari دیروکا جودکاریا هره میده tücari به خودکرین ندانی yani devlet چه ادارات کو کمون ره بریا خسر بو یا جبری وی ريجيم بو يعني في شي وازي نزيك جودكار يعني نرجو حساب وان دارو هنگر تاخير دبوجي ما كي دوا تاخير دبو لحساب وان تمامتي دا ابا براستي وقت مفاجاه هات جودكار يعني تجاري جودكار يا اب نقص تكون حسابي خود يعني هو فيران بايا يعني عملي بو وقت شوا از بو وقت موظفك الجنب دولتي جو جالبور كيف هر جارب قطاري جو مصروف عام بدي نولي يعني مثلا التزاماتها نسر منها يعني نا مثلا مصروف جو خلقي دانينه بوجود كاريا دانينه مثلا بمساله نقل مساله شنينه مصاريف شنينه دراسانه جوت وكيتنا وانا كش بدين بفراهات الكريم بفرج بيريكا خوش قرقا خو زارو كي خد رخصتي وخري مصروف وداي اب مصروف جيتي خستي اب مصروف نه مصروف به 4 قط و به 4 بش و 3 بش و 5 بش و بیرنگ چیده گرک یعنی جودکاری بنده پری خویی بنده برهمی خویی و کار به وان التزامات سر خوی و کار بگی اف دولت نکر براستی و د اصول قانونی دشی نه نلگوری بیوانی ویران نه ممکن اورتا یکی کرد فروش گرک حد زلال بیان گرک دسبیک دولت بگوتا ام امکانی متنی وام نكارن تراكش يسر هبدو ام بدنوا ام تقسيط باش تقسيط كر تديش يسر سوريا اشتاع دولة يسر يعني كرين لسر معيار سوري اشتوى بزانو كوك سر فرين سوريا فرين سوري شيء نثابت يعني قاعد بشازدا قاعد كاب سيزدا قاعد كاب بيستا قاعد كاب دا يعني نثابت ورده هري كوك تأثير ده تجود كاري يعني نهار زيدي وينا ام بيج مثلا هنا انا تشكيلي دركتي مثلا او مثلا فرينو كبجي دركتي انها كاوي ابتريك يعني فرينو كم انا او اسراف هذا يعني دي تسميه يعني فريق كم ب 14 ونيفاي فرينو ب 12 ونيفاي يعني ملت قالكي ايش في مثلا شين دولت يجي حكومه عشان وكفي شي وازين زيكي جود كاربي و تأثيرك قالك يمزل ملت به وملت وبرشبونه كير درباس زيدي وين انا افتري يعني انا بهاي كتين خواستن يعني جيانا بيوستي جياني بجملت خواستن التزاماتي بوكسر هن نما وكبري
يعني مثلا انا ارجي انا بها بيشبرك مازوت بويد سقف قوي حري بلنده وبلكي بلنترشي بالكيشة روجيد ودخله انسان يعني او كان انسان وارده انسان مالبات كسايت به او وارد نما وقت تنه يعني نسبه بطالب تربون بحزاره بريت ريبريا خسرده وك كارمن جيت كرم فوني خوش سيري ريبريا خسر قلت ابانا تمامتي انا بطال المالي خورمشت يعني ما يسرچه سر هديا وان او دي چان دنيا دي چان دنيا بيش کی در باس براستی يعني روشك ذلك خراب ملتي مره وروشك ذلك خراب جودكارا بله برز ولید چولی هم جودکار و برپرسی تکلین گشتی یه ناوندا لیکولین فراته با وکی زندی تبلیم بو شیرو وکرنک درباری مجارا بلاف کرنا فاتوریان مرا پار وکر زور سپاس ما مستولید سرچون بله بینارین من وی آوایم دیگه جنداویا خلق خواه برنامه شوپینر حتی خلق کدن هر شاد و بختوار